mu kanya kashize bagabye igitero muri Mikenke muri teritwari ya Mwenga. Abasirikare benshi ngo bapfuye n'inyubako zirangirika bikomeye cyane nyuma kino gitero, ngo kandi hari amashu bivuga yuko yafashwe nyuma kino gitero cyagabwe hakoreshejwe drone zikomeye cyane. Ayo mashu nayahe? Ese ni bande bagabye kino gitero? Ni AFC 23, ni RDF, ni FARDC, ni Wazalendo cyangwa se ni Red Tabara? Gusa biravuga yuko kino gitero cyahitanye abasirikare benshi kandi abaturage benshi bahunze n'inzu nyinshi zasenyutse. Amakuru hari imirwano muri Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo ikomeje gukaza umurego. Amakuru ava ku rugamba avuga yuko AFC 23 yagabye igitero gikomeye cyane cya drone gukungabo zihanganye nayo mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Mwenga. Sibyo gusa kandi ngo aramashani mo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abasirikare benshi bapfuye n'inyubako zangiritse kandi bikomeye cyane nyuma y'icyo gitero cya M23 cyagabwe n'iyo drone ikomeye cyane. Ni mu gihe kandi mu duce twa Mikenke, Gakenke, Karenge n'utundi duce twa Minembwe bimaze iminsi biberamo imirwano ikomeye cyane n'ibitero bya drone hagati ya AFC 23 ndetse n'ihuriro rishyigikira leta ya Kinshasa rigizwe na FARDC, imitwe y'Abazalendo, ingabo z'Uburundi ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Kisekedi FARDC igisirikare cya Kongo cyasohoye itangazo cyamagana ibyo cyise ibitero bya drone ngo bikorwa n'ihuriro rya RDF igisirikare cy'u Rwanda ndetse na AFC 23 kivuga yuko bikomeje guteza umutekano muke mu gushyira abaturage muri Sud Kivu mu kaga. FARDC yavuze kandi ko ibikorwa bya gisirikare byo kugeza kwisubiza ibice biri kugenzurwa na AFC 23 bikomeje cyane. Gusa amakuru ava ku rugamba akomeje kugorana kugenzurwa mu buryo bw'igenga kuko impande zihanganye zikomeje gushinjanya kugaba ibitero ku basirikare ndetse no ku basivile. Icyakuri kigaragara nuko ikoreshwa rya drone ndetse n'inkoro ziremereye rikomeje guhindura uburyo intambara irwanamo muri Kivu zombi, ibintu byakomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage ndetse no ku kibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dukomeje kandi ihuriro rya AFC 23 ryatangaje yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izizwe nka FARDC zongeye gukaza ibitero bya drone mu gace ka Minembwe ndetse no mu nkengero zako muri Sud Kivu. Ibintu M23 irimo kuvuga yuko birimo gushyira abaturage mu kaga gakomeye cyane. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa AFC 23 Burensi Kanyuka, iri huriro rivuga ko kuva tariki 18 Gicurasi 2026 drone zatangiye kugaba ibitero bikomeye cyane mu duce dutuwemo cyane cyane muri Minembwe. AFC 23 kandi ivuga yuko ibyo bitero byateje ubwoba bukomeye cyane mu baturage, amazu menshi arasenyuka ndetse n'abaturage benshi barahunga kubera ibisasu n'inkongi z'umuriro. Iri huriro kandi rimwe rashinze FARDC gukorana n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR ndetse n'imitwe y'Abazalendo muri ibyo bikorwa bya gisirikare. Iri huriro kandi ryavuze yuko abanyamurenge benshi bakomeje kugerwaho cyane n'ingaruka z'imirwano. Mu magambo atangajwe na Fidel Rugabo mu mutwe wa MLDP twirwane ukorera muri Minembwe, yavuze ko ibitero binyuranyije n'agange kari karakizwe hagati y'impande zihanganye ndetse kandi ashimangira yuko intambara igomba gukomeza kandi bazakomeza kwirwanaho nta muhwe. Ni mu gihe amakuru aturuka muri AFC 23 avuga kandi ko tariki 19 ndetse na tariki 20 Gicurasi habaye ibindi bitero bya drone mu duce twa Karingi, Bidegu ndetse na Gakenke, aho bavuga ko bakoresheje drone zo mu bwoko bwa KT6 ndetse na C4. Ku ruhande kandi rw'ubutabazi AFC 23 cyavuga yuko imodoka zatwaraga imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi byari bigenewe abaturage ba Minembwe ngo zabashije gukomeza urugendo n'abarwanyi ba Wazalendo ayitwa Point 0. Ibintu bavuga ko bikomeje gukomerera abaturage bari bakeneye ubufasha bwihutirwa. Ibi kandi bari mu gihe imiryango mpuzamahanga y'ubutabazi ritangiye kongera kugeza imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi muri Minembwe kuva mu mpera za Mata 2026. AFC 23 irimo arashinja leta ya Kongo gukoresha drone nyinshi mu bitero, gufunga inzira z'ubutabazi ndetse no gushyira abaturage mu kaga mu gihe no muri Nord Kivu cyane cyane muri Masisi hafi ya Katoyi ngo imirwano hagati ya FARDC ndetse na AFC 23 ikomeje gukaza umurego. Gusa amakuru kandi ashingiye ku byo AFC 23 yatangaje, ariko kugeza ubwo leta ya Kongo nta kintu iratangaza ku byo AFC 23 irimo arayirega cyangwa se izindi nzego igenga kugira ngo yemeze cyangwa se iyakane ibyo birego. Mu ntambara kandi zo mu burasirazuba bwa Kongo, impande zihanganye zikunze gushinjanya kwibasira abaturage ndetse no gukoresha intwaro ziremereye, ndetse abaturage benshi barapfa abandi bagahunga mu gihe amazu menshi asenyurwa ndetse n'amashuri abanyeshuri benshi bakayavamo. Mbega rwose imiduga ikagenda igaragara ku mpande zombi, haba uruhande rwa AFC 23 ndetse n'uruhande rwa FARDC leta ya Kongo. Nguko rero ko biramutse urumva ko AFC 23 irimo irashinja leta ya Kongo ibintu byinshi ndetse ikaba yanagabye igitero gikomeye cyane gasenya amazu, abaturage benshi bakirukanka bagahunga, bikanarenga abasirikare ikagenda ifata amashusho irimo irigamba ikabashyira ku mbuga nkoranyambaga. Jana yo ngaro nakagarukanyira cyari mwe Nyabari Obedi kama kawaida ntangini Obi Time News mwumvaga. Obi Time News.